Ovo je sad ponovno izlaganje, ali sada pričamo o akcija igrala 6. marta u kojoj smo učestvovali zajedno sa 505. Viteškom koja je izvršila proboj linija autonomaški ili autonomne pokrajine Zapadna Bosna. U sadejstvu sa 505. prošli smo kroz linije koje se oni već prethodno probili i ušli smo u dubinu teritorija, krećući se svaka jedinica prema svom pravcu i zadatku. Mi smo bili sa prvom brdskom četom 3. brdskog bataljona 502. Viteške brigade i išli smo od doma pa u dubinu prema barakama i polju. Tigrovi su, ja mislim, otišli prema polju, a mi smo imali zadatak da sa jednim dijelom koji je trebao da ovlada sa bazenom lijevo od našeg pravca, da idemo u dubinu i da zauzmemo teritoriju. Kada smo došli na jedno uzvišenje, to je negdje iznad baraka, krenuli smo da izviđamo teren i kada smo se počeli spuštati sa brda vidjeli smo da se koncentriše velika grupa vozila, a vozila su bila sa tablicama Jugoslovenske narodne armije i bili su vojska koja je bila, tu je bilo svega i svašta, i stariji i mlađi, u SNB uniformama. Tako da smo kroz to izviđanje vidjeli da se tu skoncentrisala velika grupa vojske koja je, ja mislim, došla iz Krajine, to jest iz Hrvatske, i grupisali su, a odmah iza nas je izvršeno zatvaranje te linije koja se je probila. Tako da smo dobili informaciju da smo u okruženju. Mi smo izvršili, tu na tom brdu nam je poginuo jedan pripadnik prve čete 3. brdskog bataljona. Ponijeli smo ga sa sobom i do brda Kumarice. Na brdu Kumarice smo dobili informaciju da se isto zajedno povlače i tigrovi i došli su isto tu na taj proplanak. Tu smo pravili sa Janjac, ili tako nekako se iz 505. zvao komandir koji je bio tu sa nama, sa svojom grupom boraca, i trebali smo da zauzmemo i da napravimo kao neku odbranu dok ne dobijemo zadatke isključivo iz komande 5. korpusa. Tu, prilikom toga, dok smo mi pravili taj plan i sve to, desilo se da se grupa jedna u crnim jaknama, bez rukava, prilazila nama, ali iz pravca odakle je bio neprijatelj. To je došlo na nekih, ajmo reći, 20 metara, počelo se ko je ko, koji ste vi, da bi ta grupa rekla da su crni panteri. I tu je krenula naša borba. Bila su maltene prsa u prsa borba, oni su se povlačili, zatim je krenula jaka artiljerijska vatra po nama, tukla je iz svega, iz pamova, patova, boforsa, tenka, nema šta nas nije tuklo. U jednom od naleta te artiljerije je bilo, znalo se biti i po 30 naših boraca, jer smo bili na skučenom terenu. Pa
pa je po 30 boraca znalo biti odjednom izranjavano, nešto lakše, nešto teže. Imali smo pomoć, vraćali se nazad na položaje i davali otpor neprijatelju. Taj 7. mart koji smo mi proveli tu, boreći se sa njima, cjelodnevno, cijeli dan je na nas tukla ta artiljerija i ti crni panteri, ojačani još sa dodatnim snagama, napadali su na nas. Mi smo tu pružili maksimalan otpor. Tuklo je da nismo znali ni kako se zovemo, ni šta, ali smo ipak vraćali se nazad i davali otpor. Od moje grupe, to jest izviđačkog odeljenja Gavran, je bilo 11 boraca, od kojih je bilo 9 ranjeni, a nas dvojica smo ostali, ono što se kažu, netaknuti. Ja i moj drug Rahmetli Haranjo. Tu nas je totalno razbilo, ali smo ipak imali te snage da se držimo. Iz komande korpusa je javljato da pokušavaju da se probiju, da pokušavaju da nešto da nam pomognu. No, međutim, to je bio cijeli dan muke koja je bio tamo, zna šta je bilo i kako je bilo. Da jednostavno, za ne povjerovati s kojom smo snagom se držali do kasnih noćnih sati, gdje se pripremalo od strane nas da izvršimo proboj linija s leđa i da krenemo ka domu prema Podzvizdu. Tu je formirana kolona Janjac, ja mislim da se zove iz 505. komandir, on je rukovodio s tim probojom prema nazad. Teške ranjenike koje smo imali tad u rovu jednom, tu je ostao i naš kolega Enes Alijegić. Lakše ranjenike smo ponijeli, povukli sa sobom i izvršili povlačenje i u stvari proboj, pa onda izvlačenje tih lakših ranjenika prema Podzvizdu. Ta borba je strahovito utjecala na nas sviju, mislim, ko se sjeti tog 6. 7. marta, 8. mart, kad je taj dan, što kažemo, ljepšeg našeg pola, nama je taj se dan jednostavno s gorčinom dočekao. I smatramo da smo tada bili izdati, ne od strane korpusa, nego neko je morao dati informacije o toj akciji, jer tu je dosta boraca 502. viteške brigade što poginulo, što je bilo ranjeno. To su bile strahote, to je iz, ja mislim, jurišnog bataljona ili iz Tigrova Sanitetlija, mislim da se je zvao Vasmir, poginuo i ostala je njegova torba sanitetska za pružanje prve pomoći. Tu je bio naš i sadašnji radnik Doma zdravlja Bihać, Rašid, koji se je pokazao junački i dosta je pomogao tim ranjenim. Tu sam mu ja pružao pomoć koliko sam mogao. Kada bude, recimo, 30-ak, 20-ak ranjeni, pa se je trebalo previjeti na brzinu, jer poslije svakog tog artiljerijskog napada slijedio je napad crnih pantera. Ne znam kako je stanje bilo kod njih, ali smo davali jak otpor i čak to više mislim da su i oni zadobili
gubitke. I tu kada smo bili, kada se to sve dešavalo, neki od boraca su čak su više kopali zaleđajući stav rove, utvrđivali smo se koliko su mogli, to je golet neviđena, a mi smo faktički, to kažem, u tom trenutku kada je krenuo, kada je izbio susret sa crnim panterima, nismo bili ni ukopani, ni ništa, nismo bili spremni da kažemo da bi moglo doći do te borbe, jer smo pravili plan kako da koja ekipa ode i gdje da se utvrdi. Samim tim što je poslije svakog napada ti crni pantera, toga je bilo tokom tog dana previše, je bilo svako njihovo povlačenje, znači praćeno sa jakom artiljerijom. Mi smo jednostavno tu lavovski, što bi reklo se, borili smo se. Ljudi su, pored tih golgota koje se desile, što su napravile granate, što su napravile bacači, znalo se u trenutku kod tog našeg sanitetlige Rašida biti dosta boraca kojima je trebalo pružiti pomoć. Pružao sam, pomagali su i drugi borci, previjali smo razne rane, ali ipak vojska koja je bila tu i borci koji su bili zajedno s nama tog dana tu, samo oni znaju šta su prošli, šta su proživjeli. Tako da u trenucima kada znaš da ne možeš više da se ranjen u ruku, da ne možeš repetirati puške nego sa drugom i s jednom rukom pucaš, ljudi se vraćali, nisu željeli da budu zarobljeni. Dešavalo se da pane eksplozivna naprava blizu, pa iscipa i ono što se kažu raznese momka. To se desilo jednom dečku koji je pala granata blizu njega. Bilo i bomba. Ne znam šta je, ali palo u međunožđemu. Tako da smo se ja i Rašid, previjajući ga, nagledali se isipanog mesa i sve to kada smo uspjeli da saniramo, u stvari da ga previjemo, da ne krvari. Momak se je pružio do drugog drveta na kojem je bila ispravita puška. Dok smo mi ošli da pomognemo drugima momcima, neko je viknuo, kaže, pazi, ubit će se. Da smo se mi okrenuli, momak je stavio pušku u usta i ispalio metak. Uzaludno bilo je to što smo ga previli kad je sam sebe odzeo život. Sljedeći napad je bio artiljerijski. Tuklo je, ubijalo ono što kažu brašno u nama. Pogledao sam u jednom trenutku, pošto smo mi bili gore na čuki, a ispod nas je pružao se put. Kolski put. I tu je bila jedna veća bukva, pored koje je ležao, u stvari čučao, Mustafa. Mi smo ga zvali tada Grbo, Cigo. On je bio kraj s jedne strane bukve, s druge strane je bio drugi momak. I u tu bukvu je pogodilo nešto, sa šta je, koji je projektil, to ne znam, samo se je čulo lagano ono frfljanje i u trenutku kada sam okrenuo glavu prema njima dole, prema toj bukvi, vidio sam geler koji je veličine 30 cm, ide usporeno i ide prema tom drugom borcu. Desilo se je samo da je dotakoga, što bi ja rekao dotakoga. Sletili smo dole, ali tom momku nije bilo glave. Ostao je samo parožak
kičmene moždine koja je igrala. A Mustafu je pogodio opet geler u leđa, njega smo uspjeli sa celofanom od cigara začepiti da ne primaju mu pluća zrak. Vratilo se je nazad i onda je opet krenula borba, tuča, prsa u prsa i to su prolazili sati, ali to se je trajalo kao godina. Dok nije krenulo smrkavanje. Kada je krenulo smrkavanje i mi smo krenuli sa tim pripremama za proboj, da izvučemo što se može izvući. Dobili smo informaciju da su dole pripremiti kod doma, to je bila korpusna policija, koja je trebala da izvrši napad sa svoje strane, da bi nama olakšali da izvršimo proboj s leđa. Kada smo krenuli u izvlačenje tih ranjenih, bilo nas je, da kažem, da ranjenik ranjenika nosi. Ja sam tad ponio momka, mislim da je gore negdje sa Brigova ili oko Brigova. Bio je pripadnik 505. brigade, bio je ranjen u nogu. Nosio sam ga i iznio sam ga gore na dom, gdje nas je dočekala korpusna policija. Tražili smo, ali nismo mogli i nije se moglo da se vrati nazad, da se pokupi teški ranjenici iz rova koji su ležali taj dan tu. Cijeli dan nismo i uspjeli vratiti se nazad po njih. Kada smo izišli, sišli faktički do Hajrata, krenula je svićati. U bazi u Hajratu je bila ta kao bolnica, da kažemo, previjali se ranjenici, pripremali za vožnju u domove zdravlja i u bolnice. Ja sam u jednom trenutku krenuo glavu i pogledao i upitao sam, Bože, pa i ti nisi na našu stranu. Da bi moj komandir Gavran rekao, Samire, šta je? Pa rekao, umjesto da sad smrači pa da krenemo u izvlačenje tih naših teških ranjenika, rekao, vidi, rekao, razdanjiva mjesečina. Kaže on, Samire, 7 je sati ujutru, već je zora, već je sviće se. Tako da je taj dan ostao duboko urezan u nama. To kad se ovako priča, to su, da kažem, brzo se ispriča, a to je trajalo čitav dan, 24 sata. I koje godic bio tamo, ja vjerujem da u sebi nosi gram tog 6. i 7. marta, koji nam je duboko ostao urezan, upisan u našim životima, da kad dođe 7. mart i treba da se pripremiš, ufatite jaz i tuga za drugovima koji nema, koji su ostali tamo, poslije su izvučeni, razmijenjeni. Naše Genu, tog Alijegića, prijatelji su poznali po broju, zato što mu je, kad je pucano mu u glavu. Pa ga nisu mogli prepoznati tad. Tako da, meni i danas, 7. mart i 8. mart, samo donesu jaz u meni, da jednostavno ne znam. Ne znam kako da ga opišem, pričam. Da znaju šta se je desilo.